ngiri 10 cash money kogwo kwanyu na family yanyu na rorere rwanyu mukoinukia 60,000 cash money kogwo we wathaka hurira mundu wanyu uri uramenya ethi muno makiria na nigetha nake athake ni tugukorwo tugikuhurira tukurie etagwo atia na nigetha machine irute ritwa riaku wathaka machine no nginya riruta ritwa riaku na nigetha igagucagura ugwika atia uthie thiini wa M-Pesa pay bill thiini wa M-Pesa pay bill wandike namba ino 883 83 wandike account ya gwitia account ni mwandike jaza ucoke utume tigiti wa ciringi 100 tu just imagine you agicua Kariuki gunegereria kimanjika gia ciringi 50,000 na nigetha itikambie gukorwo ikirutwo nguhari ucio ungi withi kwanyu ri ndumwire athaki onake na nigetha tukurie nani mwingine alicheza wa kwanyu ni nani wako ni mama yako ni sister yako ni auntie yako ni brother yako na anaitwa nani nigetha arorwo ri na kianegererio kimwanjika gia ciringi 10,000 kogwo muinukie 60,000 cash money kwanyu mucii guthie thiini wa M-Pesa pay bill 883 wandike account name jaza ucoke weterere ngunegererie thimu mahetie mandu uri othe mathakaga jaza aingi ao matikaraga hakuhi na thimu sasa wewe ukicheza kana simu yako weka volume nigetha ndakuhurira ukoya nayo mundu cio ngi tondu waka kuoya mundu cio ngi next the waku niwe ekoinuka na munyaka ucio guririkani horo wa andu makoragwo nao kuria Greenland maugite no nginya ugie gwaku gwagũikara na nigetha ukorwo ukiumwo haha ugoka guku mucii munene wa Nairobi kana ngathi kuria uthiaga guthukuma ni Greenland Housing Development riu ni marakurehera Greenland Phase 2 ateke Greenland Phase 2 ni broti cia kilomita nyinyi kuma Kamaki za barabara-ini ya Eastern Bypass itora-ini ria Gikumari mwandu aria moe Gikumari no mari na broti ingi mwena wa Juja cia 40 by 90 Athi River broti cia 40 by 90 ni thogora wa kwambiriria 150,000 only na ginyagia 300,000 kuria na kuo kirima Mbogori kilomita nyinyi tu kuma Thika town ri mena 50 by 100 na thogora wa 150,000 ginyagia 280 marendia o niki ni tondu ni manyitanire na Equity Bank kama negereria ngombo na nigetha gukuhotithia makuhe kahinda kau ka mwaka umwe gukorwo kiriha mugunda ungi ni mundu kahinda ka mwaka umwe kuriha mugunda ni kuga atiriri biashara yake rugame magwete